खुद तमग्रेसी मरोइना reflexive ने symmetric ने transitive ने मसी मतुंगा relation अमगा लेरी equivalence relation है equivalence relation जिदी अनौब नती मादि नौनो प्रूफ तौर लेगे दौ नती कईगुंबा relation अमा symmetric सु ओरमबा transitive सु ओरमबा reflexive सु ओरमबा मदु ओरगदी हारि relation दो कोइन कई कौदीबा equivalence relation है खंगरनेबा कदी नौ चेक मागी अनौब मागी कंपेयर तौब खोटप केमते लेती मागी दी अखोय तंगिबा हुम हजिक तंगिबा reflexive ने symmetric ने transitive ने अहुम जिगे दौबा पुलप ओइब्रा ओइद्रा ओइरगना equivalence ओइरे अहुम जिगे मनुंग दा अमो बहे ओइद्राबा अदुदी कयोबा equivalence ओइरोइबा यारे को से अदु ओइरगदी हजिक से खोइन होरेन एक्सरसाइज लाकु मतमदा प्रूफ तौबगी मओंग से reflexive ओइ symmetric ओइ transitive ओइ हाइबसी प्रूफ तौगे हाइरगदी definition द बेस तौर होतोइनेबा अदुगा ओइदे ओइदे उतलो हाइरबा दे अखोइना reflexive ओइदे उतपगी नत्रगा symmetric ओइदे उतपगी नत्रगा transitive ओइदे ओइदबो उतके हाइरगदी जस्ट एग्जांपल लरो उतोइनेबा अदुगा ओइबो उतपगिना जनरल ओइना मागी लेरमिबा फॉर्मुला द बे अखोइ definition द बेस तौर होतोइनेबा मदु कमाइन तौदोइनो हाइबदा खोइ जि नोगी लाइरेक्टगी एक नखोइ क्वेश्चन अमा खंगलगा येंगसे एग्जांपल एक्सरसाइज द अखोइ एसिगी symmetric दगी transitive reflexive उत्पगी एग्जांपल ऑफ द लोगी एक्सरसाइज दगी लखत के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 के हाबा so that the relation r in the set 1 2 3 given by r equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive man hari se question number 6 the man hari se 1 2 3 haina sigi sesida labor relation r haina kamaina piba 1 2 2 1 masigi relation se symmetric oi reflexive ti oi de transitive su oi de ulusine symmetric oi bagi di kai haiba 1 2 yawadi kana yawadaba reflexive oi gai da di 1 2 yawadi kana yawadaba 2 1 yawe yawam jo ata yawri byo a ga b ga yawadi b ga a ga yawadoni haiba tai compare to ningai leibra dai ko adu di silu era tro 1 2 yawre kana su yawre ba 2 1 su yawre na sikai dai symmetric adu ma su symmetric oi lo haiba ne kai di oi de ba ani ang sai ga ma transitive ka kana ga reflexive ka di oi de sinima haris मोना क्वेश्चन हारा मने को दुदि यंगसेबा रिफ्लेक्सिव किदि kana यावगदौने हेबा मसाना मसादा हाइदि 1 1 2 2 3 3 यावगदौने याय बजे यावबने अबदा यावदे को अदुने सुलै kana खंग यावदे हलोरे 1 1 यावदे 2 2 हाइ मथौ तादि अमबु यावद्रदि सि यावद्र मिना कै तारे से रिफ्लेक्सिव ओइद्रेबा ट्रांसिटिव दि यंगसे 1 2 याव kana यावरेबा 2 1 यावरे kana connection लेरे 2 ga connection लेरे kana सु यावगदबा 1 1 यावमब्रने अदु मसाना कै ओइरे transitive ओइजद्रेबा क्वेश्चन सु कै यारमे ओइदि हाइ उलु हारमे क्वेश्चन द लुदु से ओइदि उलु ओइ उलु हाइबा क्वेश्चन से नतेबा ओइब्रा ओइदब्रा चेक तौ हाइबा सिने लुदु ai sibu oi boram doira example bu lo doira adagi chumna bu hotoira aduneba aduna yam akoi yam toin hopam changeba te ko se adu asina koi gi some akoi gi 1 2 3 finite over set ta depend akoi asida depend over question ne te ko se adu question auto pamaga khala sa khot pama yeng si nei na si question number 12 class of the yeng masina noi ge si gi ahum si example aroi boy gi yeng si adu ga te exercise ki di noi adum koi gi guide nong leina ra ga tawro yeng si sta question number 13 da 12 boy yeng si man hai se no si yong lekta so that the relation are defined in the set A of all triangle S are equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 man hai se yong ai thoki ko question is hang re na ai su pi ri tau se ko A have a set amalai masi kaira ta ga di set of all triangles khudi ma ki se ne triangle lai ba triangle me am se mi ka na yawe ba ye dro yawe
mana r haina relation ama a da define taweba karamong define tawi hai matamda t1 kana t2 such that t1 is similar to t2 relation pabagi mong yengse t1 ga t2 ga related oige haragadi t1 se kana da similar oidone ba t2 da similar oigedone ba si pabagi megi myam leiko t1 ga t2 ga similar oige haragadi related oige haragadi t1 se t2 da similar oini t1 se t2 da similar bu oiraba t1 ga t2 ga kedoba related oi maning ma ngtho doi pa ba ya si pa ba ni ju khang ga dane nakar ko na te ba t1 ga t2 related oi ge haragadi t1 se t2 se similar oi gani khatang haira pa nakar ngtho pa su ya ba t1 ga t2 ga similar oi gani sina halaga machine hana piram ba adu kana t1 ga t2 ga related oi hana maning ma ngtho pa ba ya ba sentence ya ko se man hai se si equivalence ni ulo si ya equivalence relation adu di yeng se ba reflexive haragana a na a da symmetric है ना ab already ba transitive haragana ab bc ac है ने बा अदो transitive से क्या संगे अहम संगे अदो दी reflexive की दोंते दी क्या संगे बा अम्मा triangle हम चूस लौसे बा कोइना t है triangle हम कहां से लौसे बा a दे की लौसे बा triangle हम लौसे बा ए बसे अदो दे इन c statement सिने को सुंबल लान बे यंग दोइ से statement सिने को या मारो ले से ए इसो के बा t is similar to t ya bravo kai bang no triangle khudin ma masada loya ke do ba similar ho jaye ba ya jo adu ta ga di machine ta ni si kai no t kama t si kana da yawe ba r da yawe hai na tro ba si statement si summa ne na ai do si summa de summa ne have na tro si ho ga na si summa do ne ba ta jo adu ta ga di t is similar to t maram di triangle se masa similar ho jaye ba loina triangle khudi ma yani nang triangle me extrude to ho khudi ma masa da ke do ba similar ho jaye ba adu ta ga di t ga t kana da yawe a da adu di reflexive ki koina a yaw ga dawni b yaw ga dawni c yaw ga dawni su ma verse ta da masa related ho yaw ba adu kai tare se reflexive tare ya go se transitive to mu yeng se ba let lo du ni ma di t1 hai maga t2 hai maga lawa kana da yawi lawdui ba r da yawi lawdui ne adu ko proof to disi na kari t2 kama t1 su kana da yawi ba r da yawi proof to dui ne ba ya ba se si let to dui ne ko si let to ga ma du su man dui ne ba ya ba se si sum me hai na si sum mo jo ba sentence e do si da yawa di sentence sum ga ne hai na tro adu kana ta re ja t1 is kari similar to kanada t2 t1 kama t2 se r yawe lore t1 ga t2 ga asigi order pair se r yawe ga di kari chungone ba t1 is kari similar to t2 is chungjare ba sidi statement de laksha bane ba akoina pamina kari t2 kama kana t1 su yawe have done t2 na hange do natra ba di statement si odi ponthong na ba chumbra yeng se ba t1 se t2 de similar oi hare adu di kana t2 is similar to t1 haina onthok pada sentence se ha na sentence akai ba legadra ba mai meaning si legadro ai ga ma ga similar oi haibaga ma ga ai ga similar oi haibaga chamana dro ba onthok na ba ka su kai de ba aduna kamani ibi ai haiba se t2 is kari similar to kanada t1 da adu di sentence onthok na iya amina t1 na hanba kan na t1 kama t2 r da yawi hai hoji kana hale t2 na halabne na t2 kama kya t1 su kana da yawani r da yawani hangaran da yawrabra kai tare se symmetry sine ba proof to ba kai go se jam samne go next transitive ki matang yeng se transitive to kya sangi t1 hai maga t2 hai maga kana de lore e de lore kai go se ka mai lo dui ba t1 kama kana t2 next kana t2 kama kya t3 ani mo loi kana de yaw ba
Laurini, Chilen. Let Tori never. There goes that. Kanaka Utiva. T1 T3 gana the however. Here the Aushu Pungama. Oh, sorry. Ada. Ada. There goes that. I don't really get over set. Transitive Hydronia. How they could let Toramatunda. T1 T2 are already sentence to Kayhava. T1 is Kari. Similar to Kana. T2 relation of picture of money city. That was that. Next, similar to my hand. T2 is similar to Kana T3. T2 is similar to Canada T3. Adu diemu. Aku ni lah hari si Canada. T1 kama kya? T3. Sentence on di Canada. T1 is similar to Canada lahan pa. T3 is lahan pa meba. Adu di ani si combine to we are praying share. T1 से T2 तो similar हो है triangle 1 से triangle 2 तो similar हो है triangle 2 से मुकना था triangle 3 तो मुक similar हो है क्या है क्या अदु दी सी triangle J सी triangle सी तो similar हो है T1 ऐसे करा T2 सी T2 से तो मुक similar हो है T3 तो मुक अदु दी सी के तो similar हो रहा है वो रहा जो आई के माँ का similar हो है माँ का मुक अमर similar हो है अदु दी अखोई हम जो similar हो रहा अदु दी अहम मुक हाई जो कना हाई आ रहा है आई का अरोई पे किधर sentence connection जाते थे याद connection जाए बा याद रो similar हो भाई जी मतलब नहीं रहने पोने अपने class 10 तो मत पोने बा क्या हो जाए अदु दी कमाई लाभ है बस है T1 is करी similar to Canada T3 है ने statement ने से combine तो लाहन मंगा में बा क्या हो जाए अदु अगर दी सी statement से लाहन मंगा में बने ना T1 का T3 सु Canada याव रहे बा R याव रहे बा याव जो अदु कई तारे ऐसे याव मंगा में ना transitive तारे बा अदु दी reflexive उठ करे symmetric way उठ करे हो जी कना बोले transitive way उठ करे हो वो way दिखे way है equivalence way ताज़ा द्रो यार को से सीधा कई नोई क्या ताज़ा बता यार यार सीधा question मखा कितना वाली को सी question सी को ना मखा दो नोई हान हानिंग बांगो मखा लाख से बतूगा मखा दा हाई से माना right triangle अहुम consider तो है right triangle अहुम से समाई तो बा T1 से ना समाई तो इतो की कोशिश दा T1 है से मागी साइज सिंग से अमना 3 नी अमना 4 अमना 5 ने है T2 से सिना 5 ने 12 ने 13 ने T3 से ना 6 ने 8 ने 10 माना है से सिगे triangle अहुम साइड के सांगमनी को पीरिसी साइड अहुम दे सांगमनी पीरिसी देखो से T1 T2 T6 कना कना related होई के सिने मार हंगिस last part हाई तारे अदु दिनो ना sentence गाई relation की sentence ला आने कई है बा T1 का T2 का related होई के हाई दी करी ले statement दा T1 is similar to T2 अदु दी करम triangle similar होई T2 न बा तुम T2 जे similar होई बे condition नोई class 10 द लोइन तम करे क्या मैम ले SAS देगी ASA SSS मैम ले अदु एंगल की बतांग याव सिबो यावती साइड न रो अदु देखो कना सुमरिंग सेबा SSS साइड सुमरिंग सेबा करम बद याव इदे यंग थोक सेबा देखो से सिमिलर की बतांग दुबो SSS सिबो साइड मानो बाय ब्रो साइड प्रोपोर्शनल ओय बाय ब्रो प्रोपोर्शनल ओय बाय बनेबा न रो अदु दी यंग सेबा ठीक से सी डिवाइड तो क्या दा 3/5 सी क्या दा 4/12 मानो ब्रो अदु दी T1 T2 के मेरे अंदर ना देखो से next yo क्या था से 5/6 5/6 लागामब्रा यम ते सिसु याते होजे T1 का T2 का फेल हो रे T2 कना का T3 किसु के दोबा फेल हो रे सिमिलर हो बंगमती कना वाली यंग दोबा T1 का T3 की यंग से यो सी क्या ले रे 3 सी क्या ले रे 6 3/6 क्या था 1/2 4 8 डिवाइड करो क्या था 1/2 5 10 डिवाइड करो क्या था 1/2 लोन हो क्या था 1/2 तो साइड प्रोपोर्शनल और हाई न तो
proportional already S similarity na T1 ga T3 ga jiga doba similar oireba dai go se similar bo oraga di related oine have not wrong side bo so the T1 and T2 se are ga doba related ama ama ga doba related oinare moinis yare go se sina last part haitare question si yare si gi question sina na khoi ge si gi example ahum no gi relation gi makhan ahum adu gi ama lakhot pani tai di noi tum noi guide yengera natraga khoi gi internet da loina phangmani solution myam se aja kari kari khang da yari topic amadi wali equivalence class aina adu equivalence class to matem khoi torongge adu ga question se equivalence class torongge video di next mathang the equivalence class definition and yang thoksi kamai tawge man hai let a relation R on set X divides the set X into mutually disjoint subsets AI satisfying the following condition. Number 1, all the elements of AI are related to each other for all I. Number 2, no elements of A is related to any elements of AI. AI ga AJ ga hagado sorry. No elements of AI is related to any element of AJ. I not equal to J. Ahum subada union of AI is equal to X oigadavani and AI ga AJ ga intersection phi oigadavani I not equal to 0. Amasi akoi amam the naineraga yengse man hai si kari no haibasi. Akoi hai definition I see R haiba relation ama on X akoi X haras. Hai akoi AB naina badu X ka sukai de set ne. There goes ya. Hari ba R sina sigi X e AI mayam khaidoyeba set mayam khaidoyeba A1 A2 A3 adu mayam akoi AI id A1 kana A2 A3 sumaina makan mayam khaidoyeba R sina maram moiraga there goes ya mana karam mon khaidoya ta disjoin haibneba disjoin haibdi A1 ga A2 ga A3 ga makhoi machine gi marakta common oiba amata leiteba there goes ya if khaido oba karam condition han condition ta mana harise nana I am choose to any I am A1 will be A2 will be A3 will be A1 choose to kalasi A1 is the element machine se makoi machine se marakta amaga loina related oiba A1 the yaw machine moi marakta element A1 the element khad yaw ne dana set oiba na makoi machine marakta ke doba loina related oina ba there was number 1 point number 2 point haisina AI have maga AZ have choose to reba what has I is not equal to kana Z haibdi tuan asigi partition tuan bani khalo sin maharis ego se ajda A1 khalo sun kana A2 tuan halo ari ni ego se nang khaning ba 1 2 gi walaite I ga Z ga bo hek manadro ba siji makha tapani Z hek manadro ba sidagi element amaga lokhalaga related oibra yengba adu su oramdra ba maharis adu su oiroida set partition aikogi magi khaido iba masa machine do makoi machine marakta di ke do ba related oina ba adobu set amaga marakta di ke do ba related ti oina da ba ya go se aduga haiba si kana khaido iba AI myam do makoi pulap punchil laga original set kana X star ba hani original si is R thugai ne go R na X ti kya thunu thugai ba AI thong thugai ba kya no khangde myam thugai re myam oi bia di oi bia hom oi bia thugai re ba karam mong thugai AI gi machine moi machine gi marak ke do ba related oinai manada ba ani gi marak ke do ba related oina ba yade ha re ba AI myam do pulap punsi lagana ta do ne ba X sai ba se ta ga do ni ya go se aduga na aroi be gi point hai pan gre sigi AI myam si disjoin hai ba natro disjoin di A1 amaga A2 amaga A2 ga A3 ga amata ke do ba common novel element am to yaudi ba masi ba hek bu thupung amaga di masi da ba AI sei masi ne ba ko kai ko doi ba equivalence class sai se si ko doi ne example yeng se ko example da lak ni yeng se example da kamai do yeng se akoi na relation ama R hai ba ma on natural number da loge ba n hai ba natural number sida karam ba relation ma tamda R si kamai to hai ma tamda A, B such that A minus B is an even.
relation ji ko A ga B ga hek khaidong na kana taraba even number hek taraba madu du kari ne ba relate si R si yaw ne ba hai ba A kama B dai ko se nation ba hai no Z hai no integer Z hai on Z hai se the integer ga so sa khole na mana yo ko de 0 am su so ge 0 ga kana ga plus to ba odd number dum ta ge ntraga minus to ba 0 ga minus to ba ra se ba 0 ga kana minus to ba odd number dum dai odd number sing no 0 ga odd number sing ga dum khaidong na ga dum ta ge odd number dum ta ye ba ta dro adu 0 ga pa ba ya ri se kana plus minus 1 su pa ba ya kana so plus minus 3 pa ba ya 0 ga kana ga plus minus kana 5 मैम पाबा याग्रे 0 ga पाबा याब सिंग यो नि मखोय मसेन खाइदों न लोय गै ताइ अखोय सि सोरबा plus minus 2 हाय इवन ga नत्रो इवन ता बाय ने बा ओन नते इवन ता बा 0 ga पादु सिकना ने बा इवन सिंग पादु ने हाबा सोर 6 यो नि 0 सिगा 2 ga plus 2 क्या ताइ minus 2 2 ताइ इवन नत्रो minus 2 सु minus 2 ताइ असु कै ताइ इवन ने बा हाइदि 0 सिगा इवन सिंग सिगा पारि गे केदोबा अदो इवन ताइ हेबा या बसे अमु योनि 2 ga 4 ga mu खाइदों न क्या ताइ नत्रो इवन ता द्रबा अदो दि सिदा लेबा खुदिम कि लोयना करि होइगे इवन नतो नत्रो मसिदा लाको एलिमेंट खुदिम लोय कै होइगे इवन मसेन खाइदों न सु कै तागे अदो दि मसिगी लेबा खाइदो इबा पासि जेसी जे वाज जेट तो याव यासी 0 हारिबा 1 2 हारिबा -2 हारिबा -4 हारिबा अदगी +4 हारिबा म्यासु लोयना इंटीजर की पार्ट अमा नत्रो खाइदो इन इंटीजर से थुगाय नेबा कोना इवन नतो थुगाय नेबा नत्रा मखोय मसेन मरत लोयना खाइदो न ओनि kana adum tani इवन adum ताद्रो हाइदि मखोय मसेन जे अमा नम्बर लोय रिलेटेड ओइने हाइ नत्रो बा माने को नेक्स्ट 1 ga पाबसिना नय odd number ngakta paramani 1 ga pabasi maramdi noi 1 ga odd number amaga khaidong lawni odd number de ama khaidok khri kai wole even odd number ama dagi 1 khaidok khuni kai dai even odi odd number singa 1 ga paye si yadro mo mesin khaidong do kai dai hol pawi even si phange dai ko se odi 1 ga mu to je ba odd machine khadong do kai dai even ta dro so adu di masidi yari ba makhoi machine gi merak ta khaido khajin am to buda adum kai dai ba se even dai ba masidi yari ba makhoi machine merak ta su amma ga ma khaido no kai dum dai even akoi pa mi relationship phange ba to bu sidai am khangalo sidai khangalo even ta byo yo even ma ga kara gai ba odd ma khaido no hai ne no tro even ta ngam godra ne adu di sina z hai bu se si sima ani thum khado partition ani thum khado ba adi even go ke pusil lagai tagi whole integer ta dro sina even gi set ne ba sina kana gi pot ki set adi r sina maram moraga z se kya thona khado panga me ba partition ani thum khado panga me ba 0 hai ba ga symbol ne ko sidi symbol sina bai wa ne go 0 hai ba set ma ga di even hai ni 1 hai ba sin kai hai ba 0 hari ba marakta moi makhoi machine marakta related oina bro oinai makhoi machine khadong na ji ban tai tadra 1 hari jo on tani makhoi machine khadong na kai tai even tai related oire ko 0 go wat ge marakta di loning ba malo khadong na ji ban ta ngam bro ngam de haji definition ni batuna kai hai gi r sine maram oiraga z to partition khado m ni ka thum khado ba ani khado e ani si marakta common oibam tu yawbra yawbro common oib yawbra yaw de this zone oire sum yare makhoi machine marakta related oina bra makhoi machine marakta di makhoi machine marakta di oina di ba odi condition ho mu chumdra adu di sigi 1 hari siga sigi 2 hari siga symbol je masi r sina semba kai tare ba kari partition sing ne ba this zone oiba makhoi machine marakta kai ba related ohen mangam ba amaga amaga dik sigi marakta di kai ba ohen mangam da ba malam aduna sigi o hari ba the 0 hari ba dugo 1 hari ba ni se equivalence kai kawe ba class and khangnai ba si r si base to ba r do base to ne yare ko anga ni ko si ba kari sida kai equivalence class ta kai khangda ba